Merpinggap kamu ang boruda. Boru kami, sini kami mempersembahkan bentuk sukacita berupa ikan mas. Sebagaimana filosofi dari ikan ini adalah mereka seiring sejalan. Harapan kami, Kamu baru nami. keluarga Sarojo baru ngomong ini, dulu. boru Abang Boru. do telanami, Boru bisa nami, Abang meneladani Boru nami. Asa bagaimana uas, yamu, Jo. ikan mas yang Parang. selalu seiring sejalan dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi kita bayabaku mak. Jadi mau lihat ya mak, di helanami dok di baru nami, di sondro hami naturas musim tuan, songon patuduhon las nirhata di bagas seperti kinon, imanong majaluk pasu pas parbogason, helak kuduk beruku, angget matang yang nami kami ula muna, angget matong, hatop akadabota pasu pasun marda kami hamuna, jalatop tong dililutia dora nyo berukon, acakai las rohata, ala nih, songon las nirwanami doholong nirwanami tuamuna di sondro rohami simatuam naturas muna mabuat dek simudur dek namu dek sahat songgor matong mudur madiamu akapang gabia parhorasan sahat akasinalamu dawot taruli pasu-pasu sianamata nomor 2 di bata asadonon nami ma titin natinopa matong hodong les nuruma mulut songono pehelah baru dek nawu pesatami sia kami simatuam sia kami naturamu Tuhan tadi batama manggui dia kapas basuna. Mulai hati mak, jalak kamu. Yang latar urut kak. Ima napasahaton dekke. Tauduti matulang di tangyang si panganom ma. Gabe. Mau lihat ya. Iya. Sodope dia makka parhubas nami boto nami. Idahat sodope. Na siya pudi boy memerdalam langsung itu. Boy memerdalam. Padahal kamu masih panganon nih. Isodope nyon. Isodope to. Iya. Iya, diamu boru nami boru sidaga. Saluhu nama hamu no padoi hami. Asabal tuhamu akapariban munor. Isod na peto, isod yon. Padahal kamu masih pudi. Parsubang. Jadi satu sama ida peperan itu tak sirajata pun naik pasaton deke siuk tu bere bebereta. Jadi songoni ma dihamu bere bere nami. Di hari nauli di bulan adenggan di tahun parasianon di pernakot mata nyari Bahasa so kami tulangmu mabuan deke si mudururur deke tio deke sahat pinita nami tua mata nomor 2 debata di nangojak persari pemuna sian bagas joro itu hatta anggia matutu mudururu hamu tu dolok tutoruan tio maaek dapat muna saha manauli saha manaringgan tupahon ya mata nomor 2 debata songon hata di sidua dua marahon nami titin natin opa golang bosi pangarahuna otik sosadia na upa tupahami Tuhan debata ma napa sauton pasu-pasuna songoni masya kami tulang muna mulai tema Wadihamu parubas namin sa bulon.
Iya, sabil memberdalan so nay. Ay baru perdalan na so idah so sumardalan dupe.